Kini gede ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulih di bibian aran tetiang. Kimat berkongsan jong ke kubur mentang step. Nang kiyo gijing don di basyakta haka klam COVID-19 ha India syaka sanhaja praspa Andrew Sangut. Ailat ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills ban pli ke dukan basam Russian ban pli mentang kesni balasai kesni haki benta jong ke nong ba Shillong naduk ke puat kendai bejimen step hadu usau bejijan mi. But la pelat no shi spa hinyo pusan ngut ki koidi na patok haga jilla Meghalaya kum shi benta ben kulut iki patok panyada na kajing sepriang ke klam COVID-19 ki kubor babnya kejingdan ki briu ki belayo pang nomor kejing syakta haga klam corona ha India kelanang kiu haga baladon hadu san haja praspa ri pusan ngut ki bela syakta kat hadu hindin kesni. Na pedang ini kita yopang saus pa nyo penyongut kide ki balakot balik pai no sya naki jaka sumar kat ba shis pa andriup kendai ngut kilaklat no. Haga bakran shikilat patai kubur hadelhi hinen kesni Joint Secretary tanat kuat kekia ke Sorkar Pedeng Ulaf Agarwal Ulong baka tanat kuat kekia kala tau ki high level multidisciplinary team ban kirushan ki jela haga penbiang ki ventilator bat kumno ban shim kilat kilinti ban khanglat ya kajing sepriang kani ka klam bat ki jingpen kreat na ka benta ban ai ki jing sumar hagi hospital. Hakawai pat kaliang ke Sorkar Pedeng kala pentip bagi ladon hadu shispa ndri punyo teli ki lengsun kiba lapin kit arspa sapu perhatan kitiar kitar kiba pendan kam kibadan kam tam na kebenta ban penbiang ya kila jing sumar hagani kapor bateri kam ke jing khangdam. Hakawai pat kaliang usim buat menteri rang ba ke jilla Meghalaya uba prestun tensong hinen kesni ulong baladep test hadu shispa arpulai deli sampel badim simpat don uwe rupa positif ne basitong ya ke jing pang COVID-19 ha Meghalaya. Ulayat hu ikinong ay kubor baka Sorkar jila kalong kebalapin kre haki kep badun kuno ke jingkela bun ki jaka quarantine ade penbiang bat penkre bun ki than jong ke jila ula ongru ba insa sedang penprekam saya ki wepat ki jaka le test hatura haki sngi ki banwan haka baya dei pe jing penjlan ya ke lockdown ula ong ba insa shim ya kini kerai haka cabinet meeting ke balap benong haka tayo ke banwan palat hajar shispa teli jakasa shipor lashna ha barok wi ke Meghalaya banyarap bat ajakasa shipor ikinong trei buwan nagi wi ki district bat jilla bat ko Sorkar kla penbiang ru ya barok ki mar badon kam ha ke baya dei bat ke jing penbiang ki mar ba mardi usembut menteri rangba ulaong bashi hajar metric ton ki mar bam ki lapoi ha Guwahati bat yaki ko Sorkar Meghalaya kala thiet na FCI bat ki wholesaler pat ki sepenbiang ya ke jingkit bat jingdi ki shikipat ba ula ongru bayo khaw bat ki wei ki mar badon kam in penbiang hagi than sor badru ki than nang kondong ha barok wei ke jela ula kenturu ikinong shong jong Meghalaya banyak benlong ki bakloy banyarap lang ki wei ki badon kam hakum kini ka kep the Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District kala pentip baknang ban ailat iki padba ban thiet iki marbam mardi berok ki dukan besam rashon bat ki wei pat ki bide marbam kin pli mentang kesni balasai kesni haki benta jong konong ba Shillong nadu kapor kendai beji min step hadu sa beji janme the Deputy Commissioner kala pentibru ba na ke benta ki Shillong hanong kendong ki bahab hapo ke district ke ju ke rukam penben la le ha pedeng ki video ringkat bagi nong sinshar Shillong bakentup ikirang ba Shillong Hakawai bat kaliang ke district magistrate kala penjari biang ya ke curfew kat kum ke kendon 144 CRPC lem bat ke regulation 3 jong ke Meghalaya epidemic diseases COVID-19 regulations hajar arpo hakabala mana persya penyelum palat sangut hagi jaka patba bat syabar na pelawiyeng kumjuru ban ai kumjuru banyak ki kali kamai hagi jaka bahab hamelim blok palat ya kanyo mer mau plang soyong mau senram mau kenro mau ringkedeng lat kro khat arshnong penursla shela bolaganj blok suara bat penursla civil subdivision ke curfew kan beteng nadu ke Henry Beji min step jong ke shipho trek hadu Henry Beji min step jong ke khatsau trek mentau benai ke Sorkar Pedeng kala peni ya gijing betha ban krench phang gijing bodak but nam bat nam sneu hak emlang salang hak baya dei bat ke klam COVID-19 ke Sorkar kala kentu ki briu banum ke dokti ne kino ya kinu ki jet penriu ne jaka na ke benta gijing sepriang jong knyang jingpang coronavirus hagi jing betha jongka ketenat kokot kekia jong ke Sorkar Pedeng kala
long kalau bahaki por bekhie kum kini gijing pang bakloy banyabit na iwe sya iwe pat ki bri ki la bandap da gijing shepting bajing buslai ke bala ban penong ki ban tharai sneu bat pet ishan khmat ki katu ka ni ki bri bat jat ben riu ha krukom ban kyang na ki badru ban bo kadak bot nam haki ka terat kekuat kekia jong sorkar pedeng kalau onglu bagi ni kijing bo dak bot nam kan warak tangi kijing shongs ir jingkul mar jingmut bagi jing pinthut bangdan kam hak imlang salang la peni gini kijing betha hadin kijing kiu jing kibrio belayo kem yo knyang jing pang coronavirus hadin kijing lang nyam tabligi jamaat hanizamuddin hanong ba New Delhi kini kubur kawan chipina ko All India Radio Shillong Kesorkar jung kejela Arunachal Pradesh kelapeni ya kaap badang sudah pendiang temai kebalatip kum ke COVID care kum shibenta banyakun persya yo COVID-19. La pendiang ya kini kaap na kebenta kibriu badon haka quarantine kibriu bampen i kidak kishin ne jing stom ne kinong pang COVID-19 ban Pintip daladi syapang kirukom long jong kokot kekia jong ki ringkat ke jing thau jing shit kamet jong ki bat kiwi kidak kishin bapau ha kebayade bat COVID-19 bat kum juru ban penon kamyaka ha kepor ke jing jaba kerki ban phone na kebenta kanu ke jing harap na ke api ka Meghalaya hadu minta kelapan lai hadu Shispa new pesan mut ki koidi baladap siu by jamin na ki patok jungki district bepair ban pin keluat ya ki patok kum shibenta ban tiala kam ya ka jingke ka klam COVID-19 Inspector General Prisons ba M. Khakrang uloong baka High Powered Committee balakli da unong bisha jong Meghalaya High Court Badeiru u Executive Chairman jong Meghalaya State Legal Services Authority u Justice H.S. Thankyu kalapanlat ya shispa nyupsan mut ki koidi baladap siyu ka Benjamin hadu minta Lathawi ka High Powered Committee da ka Sorkar Jilla Meghalaya ha ka babut ka hukum balapni da ka Supreme Court banya mirjing ban pelan iki koidi ha da ka ba kila siyono yaki Benjamin ne da ka ba pelan no yaki bat katu ka ni ki kendon ha ka baya dei bat kila ya da balapan kre ha ki patok ulong baladap pin kre ya artikli ki jaka isolation ha ki jail ban quarantine yaki koidi mathamai Ke Assam, keladun hadu arp kendangan ki belayu kem ya ke jingpang COVID-19 hadu hinden kesini. Hadian ba iwe ibana Dubri district ila test positif hadian ke jiya kundu jungi ba iwe pat balashitang lupa. Ke jingpit binya kadang jari pat ki badun kam ban syak screen ban le lali ya kini ada katanat jung kokot ke khia jung ke jilla ha ke ju ke por u additional DGP u LR Bishnoi u laong. Bagi pulit Assam ki yok kumba pras pa hadu kandai spa tali ki phone call na bar ke jela ki bapan jing harap hagani ke por lockdown. Ubishnoi ula ongru ba hadu minta ki pulit kila shim hadu palat 10,000 tali ki phone call ha ke baya dei bat ke jing harap hagaliang ki dawai bat ki jing sumar pang ke bam ke di ke jakasa bat ki weide. Ubishnoi ula ongru bala pen kre ya ke virtual desk ne ke jaka bala ban pan jing harap lingba ki core computer bat ke internet ha ke headquarter ha Guwahati man sngap bat ki bab ya ki phone call ringkat bat ki nong trei bat pet bet tang na ke bentar ni ke kam. Nolor ke headquarter la buru ya ki help desk ha ki district ban jubab ya ki jingkeli bat ki jing ki babon. Menteri bepet ya ketenat Health and Family Welfare uba ALHEC ulai ro ya gejing trei borba jengkinong trei bahakmat ha ke banyale banumdan uni kenyang jingpang ha ke jela kat haduk menta bat ke jela kalong ke bala depin kre eladi ha ke nu ke por bala ban mi gejing kala hadin ke review meeting ban kemi benya ha ke bayade be gejing pen kre ha Shillong Civil Hospital I Director of Health Services I Dr. War I Laong baki nong trei badai haki jing sumar ha barok we ke jela ki la tre shitom bat ki hospital barok ki long ki bala biang ke jing pen kre ha ke baya dei bat ki tiar a jing sumar banyarap ha ke jing kun persya u COVID-19 u ba hek u loong baki ni ki mar ki la poi bat arpotli ki ventilator batam la benta shiki Tura Civil Hospital Shillong Civil Hospital bat ki we ki district Ula pentebru bagi PPE N95 masru kila poi bat ke jela menta kala don ha ke jaka ke babiang banyakun persya ya kini ka klam. Katu ke kubur kelakut ke balawan chapi na ke All India Radio Shillong.
Sa Shipor, ninyo pagka Delhi Station, nakabenta ka kubor, kabanwan na ka, haka katiyan hindi, pagka katiyan pareng. Kanina ka All India Radio Shillong.